Pozdrav! Evo par vijesti što se dogodilo u zadnjih par dana i kako se bliži kraj godine, sve više nekih predviđanja za sljedeću godinu, pa da prođemo to na brzinu. Danas je lončan, počelo se tradati sa Lighterom, to je jedan projekt za decentralizirano tradanje, sličan Hyperliquidu, puno se od njega očekuje, evo market cap mu je tu, 600 i nešto milijuna dolara, počelo je tradanje i sad ćemo vidjeti dalje šta će biti s tim. Evo tu vidimo i da je Trust Wallet, objavili su post-mortem svojeg događaja gdje su bili eksploitani, gdje su im hakeri napali njihovu browser ekstenziju, nekakvih par tisuća ljudi je ostalo bez svojih novaca, ukupno 8,5 milijuna dolara, ali vjerojatno će oni sve to vratiti ljudima, tako da neće niko na kraju ostati krajnje oštećen. Općenito ono što se na Twitteru može pročitati od svih tih predikcija, svi nešto predviđaju za 2026. je da će nastaviti rasti stablecoini, naročito da će otići u područje kartičnog poslovanja i to možda i najviše u zemlje u razvoju. Očekuje se da će konačno biti donesen taj Clarity Act u Americi koji će onda postaviti jedan široki regulatorni okvir. Očekuje se i dalje rast prediction marketsa i to naročito Polymarketa i Kalshija. Ovi drugi možda neće toliko uspjeti. Konačno će se razbiti ti četverogodišnji ciklusi, svi očekuju da će ovi blue chipovi, najjače kriptovalute doživjeti nekakve all time high-eve druge godine, uz napomenu da su moguće naravno i korekcije sredinom godine kad je općenito manja likvidnost preko ljeta, ali ono da bi to trebalo biti kao kratkoročno. I dalje ćemo vidjeti penetraciju AI agenata u sve moguće pore, tako i u kripto. S tom regulatornom jasnoćom će doći i jako velika eksplozija RWA, znači real world assetsa, to bi bila tokenizacija svega živog. Već sad vidimo da na blockchain dolaze od raznih dionica, fondova, nekretnina i taj rast i dalje očekujemo sljedeće godine. Nastavit će se trend zanimanja za privatnost i za projekte koje potiču privatnost i ne samo ovih starih kao što su Zcash ili Monero, nego i bit će i novih projekata i tu se očekuje isto velika aktivnost jer svi svjedočimo da smo surveillani na sve strane. Rast će i dalje taj neki bojazan i strah od kvantum kompjutera i napada od strane kvantum kompjutera i sigurno ćemo svjedočiti još puno hakova kao što je to uvijek u kriptu bude. Nadam se da ćemo u sve to imati prosperitetnu godinu u kriptu, a vidim da nekako prevladava neki pozitivan sentiment za 2026. Tako da evo, nadam se da će biti i puno dobrih vijesti. I sretni blagdani svima i vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav!